Mai kugoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Rainate lang may turn riu dere. Asai September tarik rut na Churachandpur singne ni treat na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call. Infal September tarik rut na pungu. Guikhanliu Council ri sa inthan patkan mekhaut National Highway kanai. Infal to Dimapur Changhai Maitai community khang landat me chong mage. Cham asa khau landat mai lat thi lauba Maitai alat me dei tuna sa kan the. Guikhanliu Council tong statement khau National Highway kanai hai landat chong mage. Kumna no free movement hai tat kaibam. DA tuna ti thai kani. KJC re appeal ti parai kan Maitai kang pukpi. Khaulungba mai kwai re security forces to cooperate su laukang ti thai kan chongi kumna Ministry of Home Affairs tong instruction khau highways khaulat lu tipat ma khang saba mai tai ma chuang laukang na ti thai lo kan chongni highway khau free movement landat me tong information to tipat kan me chong ma ge tu na sa kane mai tai le kuki cho community ka khau settlement gong mak na ba mai lung khau community akhana re sini to bi bam buffer zone tuan na tat lauma khang ti thai kani buffer zone tuan na tat ba mai na ye thai kung mai ariu bam nu we kum na lat lu khani security issue nai dat bam nu we tu na sa kani in taw sensitive sumai kan khau information alat mai ti pat lau pur yo kum na mai tai public wai rui mi tuang clarification ti hai in thuk na la lawo tu na sa in daw kani infal September tarik ru na charuk Manipur khauting riu ran na kapam asu khau tui dai mai khani malai pang mai ariu bam mai lung khau Directorate of Education's Manipur NG Boghendra Maitai Re State Kaunai Miss School Gwaita asai September tarik rut na charu khau suti impat lau khang ti thai kan thi Directorate of Education re order department mai khau state government and central government private school government aided school khani government unaided school gwai rui September tarik rut na charu kum singai ni chui na pung khau inbang khang ti thai kan chong ni order dai Commissioner Education District Gwai Tong Deputy Commissioner Additional Director of Education khani Journal Education Officers gwai khang copy sulau kan nei Sanapati September tarik rut na pungu. Former Manipur MP Lorho re Naga People's Front Chong primary membership ko re resign sukante. Lorho tay re katong resignation letter ko tay personal reason ko party ko re resign sukang kage nai na the to na hikani. Resignation letter September tarik rut na khanung tikan mitay NPF President the address sukani kum na primary and active membership ko re resign sukang lading la the to na hikani. Tingkum riksru nga pungtang my former MP Lorho tay Dr. ko re politician sudat kan tuangi kamai mau naga community khawriye kumna NPF re mansai kwai chuang semroi sukhang ka daw cha mai tilaw kan mai khang ta thun ku mai indaw na hi kani lorho tai kum singnai na rut na chakyu khaw outer Manipur Lok Sabha seat khawri MP khang ka da lokan chonge Sisipur September tarik rut na pungu Churachandpur district ka September tarik rut na padai singbang ri ka haw na lat kai patat kan the mai lun thai mak mai chabuan un ri kuki jo leader azu kai ta target suna mai intai khang karam gai kan the mi long khaw tai kuki national organization tong external secretary Calvin kai mai intai kan the tuna chamdari ti thai kan ne Churachandpur khawlat gai kan mai tai Prime Minister Narendra Modi ta riu khang decoration sulau mai banner khani government properties nun September tarik rut na kanai khaw su ka si kan me sound chabuan kanai ta police ri nim kan mitang kahau kan chongi cham thailai na kuki jo nu mai phom suspension of operation agreement khau kazao my leader kai mai intai kan the tu na ti thai kani indigenous tribal leaders forum leader khani kuki jo coordination committee to spokesperson ginja voljung kai ni mailun thai mak mainun roi mai intai khang karam kani tiki local community leaders khani youth nun roi khamding ba megan khau army personnel nun gongnam na kai mai intai ni mai khawroi kan chongi tu na ti thai kani mi da khau Churachandpur kha security forces nun roi latlu pat inbu nu mai khawrei ngam khang chiksin mai tan Azu sinthawbam the to na ti thai kani Tamenglong September tarik rut na pungu raising and accelerating MSME schemes bang khau Tamenglong Forest Division rate lang na ecotourism lam khau capacity building training sang nai mai suna tat kai kan khau tai hospitality homestay khani photography khau training tat kai kan the capacity building training program tai asai September tarik rut na charuk ngan tat kai pini ting me kanai mai suna tat kai kan mai training program ko tai DFO Tamenglong Karibam Hitler Singh Range Forest Officer Joel Kang mai Khudrapam Johnson khani A promise working kani rika za lodat moi kani September tarik rut na pungnong tat kai kan miton training program ko tai sangbo liukon mai MSc Geoinformatics and Diploma in Tourism Kani Mordecai Pan mai Director Rainforest Club Tamenglong kanai resource person sulaw kani Infal September tarik rut na pungu Infal East District tong Iril River dui dai liam pat kan mai rui Khetri awang laikai Khetri gaung khau lungba maiting kumrik sanai tak mai Mohammad Ramjan ta
September tari ru na pungu khawri dui inzuan tat kan the Muhammad Ramzan ta dui inzuan kan meding khotai kan sagrui kan lau khang karam kani tiki dui thiu tan ti mezang kan ngam ma kan chonge tu na sa kane cham thelai na dui inzuan kan me puta September tari ru na pungu tingzin mi tuang cham report chibaw me lungan khawthu in phangdan mak na bam di tu na sa kani iril dui thwa ketri awang lai kai khaw dui dai liam pat kan me rui porompat ayang pali Wangkhai Kongba khani infal tuang kabam azu hai dui thombam nu the tu na ti thai kane dui bag dang yaingang pukpi area khaw dui dai liam pat kan merui kai phai khat daw dui thumna dui bang khaw bam the tu na sa kane Friday nung tai rating riu ran ka hau kan merui mansai azu kan new kai mak na bam the dui dai kan merui nap law khaw ring khani inroi me bam khani pikon nun dui thum ngam kan the tu na ti thai kane infal tung yaingang pukpi sabungkhok saizang laimakhong mapal Telau chana khawlongba mai nun rui Saturday le Sunday nung tai rui dui dai me ariu kan the mi tung area khotai kai phai pung daw hai dui thom bin kan the kumna STRF team rui rescue operation tat kai na bam the tu na cham de rui ti thai ka ne Thobal September 3 ru na pungu Thobal district tuang ram kapak daw hai dui rui dailiam kan me khaw mansai azu rui kung mai ariu bam the dui dai kan mai tai Wangkham AC Thobal AC Khangangbok AC khani Wangjing Tentha AC ka zaw kani mi tai Thobal River dang kholung mainun kai dui dailiam kan mai rui mansai koi khangkuk mai ti lawbam the tu na cham de ri ti thai kane Thobal River dang khonai mai Yaripok Khoirom Yaripok Vishnu Naha Yaripok Singha khani Faudal area goi khonai me kai nun dui rui dailiam kan the dui dailiam kan me khauta Yaripok Vishnu Naha Wangkham AC MLA ke Mekha Chandra kai ni ka zaw kan the Thobal Hauka Kemen Khani Laisangtham area dui bag dang khaw lung mainun rui kungran me ariu bam the mi dak khaw Khanyabok AC MLA o Surja Kumar Redui dai me bam Khetri Laikai Wangmat Taba Mathak Laikai Wangmat Taba Dr Maning Awang Laikai Thobal Bazar Maya Ningongbam Sabal Tongba Moijing Laisangtham Khani Thodam khaw Gwang zawlo kani kumna dui ba khaw khamba mai tana mainun ta lagan khang tan ran me tan bam the kumna mi khautai MLA rini zawsin indok lo bam the tu na cham de ri ti thai kane Infal September 3 group na pungu Manipur Health Directorate ton cham thilai na tatkan mai khwang chui na padai khaw dengue cases pungu nem infang kan the mi tai Manipur state khaw dengue case asai kum tuang phai skill rescue tang the dengue case pungu nimphang kan mai khautai case padai tu Infal West District khawri kumna akhadri Infal East District khawri kumna case pangu infang kan meteri September bukaw phai pada riksruk nga khat case tak mai the Infal West District kaw January khotare dengi cases phai chenai tamru na tachat infang tang na dailiang mai district subam the Tamenglong ting nai lon lau tai bu tari gru na charukum singai na chi na pungu lau chuan kalan ting sin sing bang ting rai na ye lau tai bu tari gru na chanai kum singai na chi na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye sing bang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the